Aujourd'hui aussi, c'est bien le monde part en couille. Aywa Maliko nani Maliko ko assalamu alaikum. Le monde part en couille. Aywa Ségou Djokalani nani do tukuni koyi. Djokalani ma be ma wa. Musoka ne ko choko do ko la. Anteta ante moko ngani mo mera chi anteta ngani warda mama ndengata le monde part en couille. Serge intermuso ko be dugula koy ko belele ba de dugula R4 pibu na le do publicité bela de kam terke e kera sombo la yo e kera fere fere o e bi je baro barake e bi faka publicité ke R4 pibu mo ko wuli to abana bi Wati na nganya mo folendo koy erga pibu fana folendo asimi goita folendo ni Ségou Djokalani manga anteta ante mokoti wani mo meranti anteta ngani wardama amandenga ta